चाकु नेवात सामाजिक धार्मिक ज्यालिसलिसे थुम्सा डेकीगु नसाजोल हस्तकला काष्ठकला शिल्पकला लगायत थिथि कला त हलिमे चोन्हा सोनिगया नेवातैगु थिथि बस्ती थिथि कथया विशेषता लोक हना चंगुदु गठिकी खोपया जुजुधौ खोनाया चिक सांगाया पाउ लगायत थिथि थाया थगुहे बिस्कन कथया मसिका दया वे चंगुदु थतेतु चाकु ढावा छिगु मगचा एया उत्तर पाखे अवस्थित नेवातैगु ऐतिहासिक लिसे सांस्कृतिक बस्ती तोखा न्यालेवै चाकु सोनिगया थिथि थासे देखि थते थिथि थासे चाकु देकुसा तोखया चाकु थासा तस्कन लोकवा थौकने तोखया चाकु राष्ट्रिय लिसे अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र तक छगु नाजागु ब्रान्ड या रुपे थस्वरा चुनुदु तोखया भूमि प्राचीन काल निसे चाकु देकावया चुनु ख वास्तवे तोखया शाब्दिक अर्थ थैगु तुख्य जुगु व लिपा थोखागु अपभ्रंश जुया तोखा जुगु थैगु संस्कृतिविद तेगु थापुदु चाकु नेवातेसँग थगोहे पहकठ देकावया चुंगु मौलिक लिसे जीवन्त संस्कृति ख चाकु देकेगु नीति तु या त केला उकि पिहावगु तिया त शाखा देका उगु शाखा या त मात्र मिले याना फसी दाका परम्परागत चाकु देकेगु यही सुरु चाहिँ थिसो सिजाय फसी लगभग 25-30 धार्नी न्युपटी वो फसी खे थिसो शाखा लगभग थिसो 30-40 किलो तया चाकु देकेगु प्रोसेस जी उकि 1-1.5 घण्टा थिसो सिंको निच्याका शाखा मेका चाकु देका अनुटु पाख गया जिसो पोंग्यो जी पोंगा अनुटु सुके यो गंगे प्रोसेस हुने जिसो लाटिन फिटिया जी लाटिन फिटियाले आफू चाकु त यामुक मजुतले लाटिन फिटियाना अले अनुटु 10-15 मिनेट लाटिन फिटियाना अले प्याकिङ प्रोसेस हुने जिसो बजार यंग्यो याना चाहिँ अले कथे परम्परागत रूपमा देकुगु चाकु मागु मात्रा लना प्लास्टिके पोचिना बजारे छेगु यही नेवा समाज विशेषत ख्य चाकु सनुबले चाकु नेगु चलन दुसा यमरी पुनी बले यमरी दुने चाकु मरे कमगा अझ चिकुला बले थगु मक्वाके गुलिसे नेवा समाज मचबुई बले मचबु मिसित चाकु नके गुलिन चाकु छगु शक्तिवर्धक खाद्य वस्तु या रुपे छला वया चंगु इतिहास तु ले सामाजिक केले चाहिँ चाकु छला अट यमरी पुनी लेबर चाहिँ छ चिकुला असिन जीव अले चिकुला जीवले छ छोट अले उके चाकु त मुखो हामो नदु हामो चाकु चाहिँ छलास उकि चित गर्म जायो तागत बियो अथवा माने शक्ति बिया चाहिँ चिकुलले चिप्न माने अछिन जी ले वो चिकुलै त माने अछिन या निम्ति चाहिँ माने त आयुर्वेदिक दिसको न चाहिँ वो त हामो वो चाकु माने तस्कै माने चास द माने चुको द माने चुको लंका दियो कथा यो जस्तै त्यागा छि छ तु इबला मोला अब क्वाइन पिन दन चलास असिन या त ओ बक्टे चास त लो थियो यो अले गुलसन चाकु गुलसन चिको अब विभिन्न दुगा
अब जस्तै माने हाम्रो चिकन गाताई मुखला जस्तै नपला चिकन तस्का मर्दो तागत अब जस्तै चिकन बिगुदे हाम्रो सँग हाम्रो सँग ताई मुखला गएको सँग अले चासा उखनो जी मापिस क्या मस्ते त चिकन त्यागी माग छने वो चिकन त्यागी न छलास उके छते जो मस्तिक त शक्ति उत्पादन यही अले उके छिउस माने चास जुइ त न चिकन ठिमो भयो यो कथा चाहिँ माने चास उके विशेषता चाहिँ वखत खण्डुका माने चास चाकु अमोटिया यमु देखेली उकी घचाकु सनो वैगुन बजारे चाकु थिंके मागुली मंगसिर महिना निसे तोखाया परम्परागत रूपमा चाकु देगी पि व्यवसाय थे चाकु देखुसे लिमला वर्षेनी मंगसिर अरे 5 गते निसे 10 गते भित्रै निसे माघ 1 पुस 29 गते तक झिसन ठन चाकु देख्यो ग्यास सुरुजी अनौना ठो झिउ तोखा परम्परागत चाकु संरक्षण समाजे झिन सोठी थरी बास्पिसन झिसन ठोकी आबद्ध दु इमस बेगा वे चोंडु आटक ठोकी पटी ज्याजले ठुली उत्पादन जी गथे बजारे उना चोंड पुराका थाइले लगभग ठन 10 करोड हारारी चाहिँ कारोबार जुइपट्टि दु ठाउने सकिन ठोसी भटे चाहिँ बढी ज्या चोंड कोरोना जुसा चाकुइपट्टि कोरोना छु इफेक्ट म याउ ज्या चोंड नेवा समाज चाकुया सांस्कृतिक लिसे धार्मिक महत्व दुसा थौकने राष्ट्रिय लिसे अन्तर्राष्ट्रिय बजारे तक ठुकिया माग अपया चंगुदु अथे तोखाया चाकुया अन्तर्राष्ट्रिय रूपे बजार विस्तारिया त गुणस्तरीय स्वाद बजार भा लिसे तोखाया ब्रान्ड में बिनसन दुरुपयोग मयामा थका ठुकिया संरक्षण न्यागु तातुना तोखा परम्परागत चाकु संरक्षण समाज तका हे निसोना तगुदु तोखाया टु मोटे 20 वर्ष हो जिसन असने उना ज्याठा चुना भागे बाले चुना चाकु देखे याना खरपुने तया ये खोप ये ल तक जिसन खरपुने तया कुबिया उना जिसन मिया चुनु अवस्था आ अठे मको हुने तोने ब्रान्ड जिंगल ब्रान्ड तोखा चाकु रगा न्यामसानो ब्रान्ड जिंगल तोखा परम्परागत चाकु समय छेने आबट जुपिसन तोखा चाकु रगा तेडु हिसाबको ठेट ब्रान्ड छौ बिया हिसाब प्लास्टिक चुएटे दु टोखा चाकु संरक्षण समाज आबद्ध अले कम्पनी नाटे टोखा चाकु रका टिका चुनु दुगा आटक अथे टु आ छिसन विदेशे न छोएका एक्सपोर्ट न या किने न छोया चुनु दु जस्तै जापान कटार मलेसिया अनौना अस्ट्रेलिया डेनमार्क इटली झि नेपाली मनु गनगन हुना छु अनन्तक एलेबल दुगा छ 75 जिल्ला लगभग 77 जिल्ला 75 जिल्ला तक थियौ अबा दु आटक यहाँ गन चिकु ख अन चाकु ठेना छु खण्डुका जस्तै चितवन अन नारायणघाट पोखरा अन मुस्ताङ बसाइकुण्ड साइडे गनगन चिकु दु अन चाकु एलेबल या छु तोखा थौकने परम्परागत रूपमा 6 दर्जन सोया अपवत चाकु उद्योग तलु थौकने उगु उद्योग तेस सादा स्पेशल खुवा चाकु मचा भुइबुले नकेगु चाकु लगायत घ्य चाकु सनुबुले मरेक मगागु तिलरी हामगवारा तौला न उत्पादन याना वय चंगुदु जिनेवारी परम्परागत अनुसार भुइबुले निसेस सिलेटक माउ परेको चाकु सादा चाकु चाहिँ युज की अले साकर न्यू खलराका ढास जिसन खुवा चाकु स्पेशल चाकु सुटकेरी चाकु हामो टुयु हामो अनौना सुटकेरी चाकु मजबुत पिन्टा सुटकेरी चाकु नके याना दु सुटकेरी चाकु दु पटि चाकु पाखराइ पनि दु नेठी चारी चाकु दु जिसन 11 याना दु चाकु देखेगु नीति मागु कच्चा पदार्थ थौकने सोनेगले मधु थथे सोनेगले कच्चा पदार्थ मधुगुली भारत लिसे तरह लगाया सखर व्यवसाय तलिसे स्वापु तया व्यवसाय तेस चाकु या त मागु कच्चा पदार्थ कया वय चंगुदु कच्चा पदार्थ चाहिँ आइट ठाउने चाहिँ भटिस अभाव खण्डु ठोसी चाहिँ अभाव मरुले जिसन डाइरेक्ट जुन मनु जिसन साखर डेकिङ मनु नाको जिसन स्वापु तया जिसन साखर ठन टक या चंगुदु वेकन 6 ट्रक धासा 6 ट्रक सोनी भित्र छिट ब्याचौं दुका
200 बरनिसे 225 वर्ष कोही वो वही वाले पासमी दपुसिया इना काया झिसं ज्याना छ जस्तै पहिला चाहिँ झिसं कालमाटिन जको उठ्यायो याना टयो कालमाटी चोपी शाखा व्यापार झिर भरि चाहिँ ढोक्क बिउनी याना जिपी अनि कृष्णनगर रामनगर हुना जुन शाखा डेकमी नाको स्वापुटा झिसं ज्याना छ Tisa negu परम्परागत चाकु तगवारा जुई ठो चाकु ह्याब्ले न्याठान नेगु सम्भव मरु थुकी या त वा चाका छु वा न्हनिसे पिपल्स डेन्टल कलेज या बनामिते स टोखाया परम्परागत चाकु या त पितले पोचिना प्याकेटिङ याना बजार विस्तारियागु आजु कथा ज्यायाना वे चंगुदु झिउठो आधुनिक टेक्निक चाहिँ छुएमहरू झिउठन परम्परागत रूपमै बने जाछौँ चाकु यो परम्परा है वे मतलब प्रोसेस चाहिँ वे ख तर झिउठो फिनिशिङ जक झिउ ढामालिका ठन्छौँ टोखाइए परम्परागत चाकु देखे जिसम वे प्रमोट याटेनु ख जिसम ठुके छुए केमिकल छुए आधुनिकता यानुमहरू झिउ टार्गेट है ठो इथनिसिटी दुनी झिउठो परम्परा ठो सम्पदा दुनी ठो राउन सम्पदालाई हानि ठुटो प्रमोट याउ ख ठो चाकु कुनै वो प्रोसेसिङ जाय वे साटा झिउ दकु मेम्बर पि या जेपी दकुस्ना हाइजेनिक रूपमा चिचिरो गोलाउ ने जिउ सेपे देका ठुटा प्याकेजिङ याना जिस ठो 400 ग्राम यो छौ प्याकेज याना जिस मार्केटे छौ झिउ प्लान्ट ढुका झिउ चाकु चाहिँ एल्युमिनियम फोइल र्याप याना ठो चाहिँ छुएरा छ एकदम लङ टर्म टक 6 महिना टक ने खस ने खननी झिउ नर्मली चाकु रहे छुरा छ झिस छक सेंकल के वो मन टाइमे मनल के झिस सेनिय मला वो तासे जुय केचके जुय अय जुय तर झिउ ठो फर्मे चाहिँ सुइरा एल्युमिनियम फोइल झिटा गुलियोडामा उलियोडा जग्गा नयाँ मेउ हाना ठो झिउ एयर टाइट प्याकेट उखे तया बन्दै आज वनामी तेगु थापु कथा चाकु नेवा तेगु दखि जक लोक हाना चंगु ओ थुकी या त विदेश आयात याना हगु चकलेट थे सकसित सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध जुइगु कथा देका बजार वितरण यागु आजु तगुदु झिउ मेन उद्देश्य झिउ इथनिक फुड्स मेन उद्देश्य रहि चाहिँ झिउ समाजे दो झिउ वरिपरि दो झिउ देशे दो अन्डर भ्यालुड जो भ्यालु मजा छ न झिउ चाकु यो स्वास्थ्य रूपमा एकदम भ्यालुड हो प्लस टेस्ट न उली साउपट्टि चीज ख तर उली मार्केटे झिउ नेपाली मार्केटे अब भ्यालु मरु डसा नेवारी कम्युनिटी रे जक बच्चा दु अहिले ठो माघे संक्रान्ति जले यमरी पनि जले डिमान्ड न दै आ झिउ टार्गेट चाहिँ सुरा छ झिउ देशभरि जनता प्लस आ झिउ टार्गेट चाहिँ विदेशे चौपिन नेपाली त विदेशे चौपिन त न झिउ प्रोडक्ट झिउ ठन इथनिक नेवारी झिउ नेवारी परम्परा यो छौ स्वाद खाने सर झिउ नेवारी परम्परा यो स्वाद विदेशी तेनन चाख्या विदेशे चौपिन नेपाली त न चाख्या वो समस्त नेवा पिता जगमा के बाकी ब्राह्मण क्षेत्री गुरुङ सुसुजुला इमसा ने ढाका ढासा झिसा बिफ यो स्टेट सुठो गिफ्ट बिजेला ठो आज फर्स्ट प्रोडक्ट चाहिँ झिउ चाकु टार्गेट हेर्नु थौकने नेपाले थिथि देश चकलेट त आयात याना वार्षिक रूपे करोडौं तक थेवा पिछ्वे माला चंगुदु जिसा नेवा आदिवासी तेस परापूर्व काल निसे नयाँ वया चंगु चाकु या त पाछी कथा प्रचार प्रसार दिसे सर्वसुलभ ढंग मागु मात्रा गुणस्तरीय चाकु उत्पादन या कतथासा थुकी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आयात याना वया चंगु चकलेट या त विस्थापित याइगु खनेदु